fit any assassin din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am hwe bia am change afro and maba too much GH share na prophet kumichacha me so me hwe. Imamo akwa bashoko batuma GH so meeting Eden na ama obusu na sabre so the natural issues bre na aso semede ebestomo ewe yefidi so na meko entemno emu prekopeno obekaya na nwada kwenchia kese bi I see ewo Sunyani Techiman kwan so I nam so ma VIP bus driver any emu enipa kakra wo mo ehro mo kwa yaya ma tese driver no ne body no eye disfigure tese ye basa no net day and I to just say this and push for atna say ayene yiyo na eyiyo no ase na ne babe ma wudi kan edi ensembi abetu da efa eyene papa ewu no ewu na the Patrick kusi tete na woni say Ghana ha ye empendodo na say accident esisi a ya ye de she honhom manye te say asofo ni nyakoma dia enkofo eye honhom awiase de te say ebiemu nso no suman bi enkofo akoje na dodo na ye de she na say drivers na emu na go a yetimi ka say womo ena womo anya womo edwuma ye say drivers na te say overspeed ni unnecessary overtaking no and womo do mo ehyemu bi anam so masa akwenhia no esi nanso according to aye Patrick kusi tete ya ne papa ehwe ne nkwa ya ewo VIP bus ye accident see was Sunyani Techiman kwan so no nyesa nyama bebre na ye de ehye wo no and ye the reason behind no ne papa no akwenhia no because oji ne papa di pa oni ne papa so say wa ye adwuma no ache a wo ye obi a ni eda wo ne nti wono de do beka ali atu abonti ama obi nya no won tese se nye se suman bi na honhom na tese nsem awodra ye de ebata akwenhia enwono no de ohun ni se de nti a ne papa no etiminya akwenhia ma na hwere ne nkwa ma tese sisi ade wo mo esu no wiye ase ene se kwan ya nam so efi Techiman ediko kuma se sa kwan no so Techiman Sunyani kwan so no enye kwan papa na de bia da akwenhia esi wo de bia da akwenhia kese esi wo man mu sa kwan we so na esi wo na empenifo wo wo oman mo me o ma dwen se ko ma ko hwe kwan no na esisi e bi ehuhia no mo de aye kwan no so na so mo de atoto wo kwan no so no wo mo nya ni sa eba ya na tese Ghana for ya so mo soro na honhom na de ne tese ye pe adefo from e de ache nanso the matter on the ground kwan na bad roads na wo hono de ye mpe na sem enka na no no de asem we ebetu ja na go for ka se wo mu se assemblies enya band se ya die na tese wo fi mu ka se but ne ka se mu krampo no wo hwe ni ya no kra bi awom because wo hwe akwenhia tituna dodo na ekoso wo sa kwan no so Techiman Sunyani ekwan no tese even ye big star ebony crampos akwa we so eno nam so edihia na kwencha tese beto dan ko forward do adwin ba ya o ka so makoye asisi wo kwan so be sine ye the contractor kogu so ye hye ehu de ekoso ewo ho e na bie mo so no wo ye no press nchen a in previous time obeti akwencha ni chichu no etaisi ewo sa kwan kro ya eso na de bia so no ye ka na honhom na asofo na tese drivers no wo mu tukwa ya wo mu home na wo mu da wo ka ne tina tese sempi e de share that nanso se wo beje mu ye pa why is it that say akwan no aye papa say na esi esese enye se kwan no eda so say esese esifa ya enti ikakwencha no ba rampart e wo sa akwan no so na ema ede ayem hye ebeto nkofo so na da ne enti ebetna se akase ahonhom nti ene ebiem so yekeka ho nti sa akwan no ye mpe ho adwuma ene ebeja ne sa se de bia da akwehia enkoso e wo so na ebiem nso no se yeka ne sa so na tese patro se ejumedie bi ewo ho a etese mpenifo emfanto kwam no mo ndi nanso o maye mpenifo wo mo de mo hwe de nipa ka no o mo hwe na nipa encheda mbo mo chi saa na tete mo de ejuma na ato wani nti na ejuma no eda ho sa because eba bia ye nya de fofo e de che nanso the matter on the ground no party ye mfe enka eho asem ni niem no agrante no edi arebo no wo de atu just say
in penny for and say and what can I say if the Sunyani to Techiman road was to be better and double, I wouldn't have lost my precious father at this time. I need him the most. Now I say and then asema what they had to do when the post will say and can find no couple or sasa just say and come in the double send a highways would wanna hear oh my god and my cry crample my double roads and I said if you are quite me on the triple no commit me I understand and Kebeba. Now we share quite ting now bas I can say any first are going to further other stuff to the other. Next one year one will not say Bakufi, a new banner Bakutu Fitreba. I these cases, accident cases, no, bound to happen. You didn't say I'm in 24. One more day or mine, no, edging up to phone, edging the rate at which a road accident, I'm a woman so a woman, and I will consider those kind of things. Don't mind at all because the road from Techiman to Sunyani and then they ask them and the chassis. I hear for more than years now. Every year, be asked to say, and some this are AC our parents. Let us say, Shahai and one more and I said, dear part and woman training, say, Betsy and son, a push almost say, Sacrino, woman for woman, and consonant say, form, as some abato, and I made it as soon as also a train chair. I found one more day and a fast on your comment session. Maybe you must follow away Instagram and your Twitter handles are too much GH _ Facebook also your word in day too much GH Nana ama obuswa enemy na me yaduma yebesa ije shabi makram Fit any S0n din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much GH mo ye too much na me so me ye am fire fit any S0n din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe